bengiyozenzela imbeleko ke qale ngayibeza beleke kuthiwa kodwa kufuna ngichazele ibandla ngoba baningi abantu abanenkinga yokuphuphuma kwengane bangayinaki. Cela inkonzo yami ukuyenza ngesabatha. Sineyivakashi indodana kamfundisi uCwetsa ingilozi yala ekhaya, sicela niguqe sinibone. Indodana kamfundisi uGwecwensa isibamba isifuba ngithi ukhamba lifuza imbiza. Uphi umhlaba? Sondela mhlaba. Sicela ukunika inkonzo insizwa ngoba nize eNazarethini. Kukhona umphathi wesiteshi, kade kukhona isiteshi uNyazi TV Sabulawa. Manje kukhona isiteshi esivuliwe ayisuka uzani la okuthiwa yibonani. AmaNazaretha wahlukane ke neziteshi zamandiya. Khona ibonani kulapha khona yonke into yokuNazaretha oyidingayo. Uzolithola nje ubaba asitshele ngalesi siteshi emva kwenkonzo kodwa sifuna lezi insizwa ixoxe eThekwini ukuthi sifike esanda nezo le okuthiwa iyudonga loNyazi. Angithi umuntu bayifike ekhaya ufika athi sikhulekile ekhaya kathi inko kulezi insizwe ifikayo indodana kamfundisi noMpofana zizokhetha ukuthi ubani ozothi sikhulekile ekhaya bese umhlaba athi yebo bese kuthi wesibili athi size esontweni bese ethi uSibiya siyabonga ukufika kwenu na kuMbhobho. Baba Mshumayeli Kokheli ibandla lingcwele lasezulwini, ngiyanibingelela egameni leNkosi enkulu ngesilizwe. Ukuma phambi kwamaNazaretha akuyona into elula, kuyasinda kakhulu. Angivamile ke nokuguqa. Ukhona umnewethu omdala uMshumayeli okuyena ovamise ukusimela uma sekule ndawo. Kodwa ke ngoba sikhuliswa indoda yasitshela ngoShembe kungayihlaza ungasho noma izwi libelinye nje. Uma umuntu eguqe phambi kwenu ushawa uvalo ngoba ithi inkosi yesithathu mayikhuluma ithi umuntu mayebuza uNkulunkulu oShembe uthi anokhomba lokuningi bamadoda nalokuningi bomama nalokuningi babakhosazana bese lethi uyu uShembe lo. Manje umuntu mayeguqe phezulu kwenu uguqe kuShembe uqobo. Ngiyacela uNkulunkulu angiphe kube kunye ngisheshe ngihlehle ngoba lapha ekhaya kuyasabeka. Kufuna uhambe kancane uze ngemumva. Ngiyeduka ebusweni bakho hayi emihla yonke yakuthila ngiyeduka ebusweni bakho hayi emihla yonke yakuthila
uma silapha amaNazaretha ngiyafisa ukunikhumbuza ukuthi ukuza kule ndawo akuyona into encane kuNkulunkulu. Ukuza esabatheni akuyona into encane kushemba unyazi lezulu. Uthi uNkulunkulu ongishembele usuku lesabatha usuku olukhulu uNkulunkulu. Usuku la khona nezihogo zicishwa ngoba lona lumkhosi wentethelelo. Ngiyafisa amaNazaretha ukunikhumbuza ukuthi ukuza kwenu lapha kuyindaba enkulu nyazini. Namhlanje usuku oluhle, usuku lweweekend la abantu bengaphuma baye endaweni eziningi ezinhle, bayoshaya umoya, bayospenda imali zabo abanazo. Kodwa uNkulunkulu unithandile wanivumela neza lapha kule ndawo engcwele nazomdumisa. Ukuza lapha ethempeleni uyakhuluma ngakho inkosi yesibili ithi uma umuntu engezi esabatheni uvula igap phakathi kwakhe noNkulunkulu. Uthi leyo gap ayivalwa umuntu, uthi uhamba nawo uziyoshona ethuneni. Uthi kodwa umuntu okathethelelwe ongeze esabatheni ngoba kunesifo ekhaya noma esemsebenzini bantwana benkosi. Manje kuma silapha silethe lo muntu wasezulwini esikamboni ngamehlo enyama, kodwa yena odla lelizwi esilizele la ekhaya esanda nezwe. Ngiyayibongela ukuguqa kuleli thempeli lasesanda nezwe. Ithempeli elikhulu leli akhulu. Sikhule nobaba belibabaza besingazi uNkulunkulu ozasihole size sifike la. Besihamba nje thina ngendaba yomculo, kodwa uNkulunkulu uthandile ukuthi siguqe la. Bengisathi ke uma silapha abantwana benkosi, angifuni ukulula kade. Ngizoshaya nje kabili ngithathe indaba eyodwa bese ngihlala phansi, kodwa ngifuna ukukhuluma ngani. Ngifuna ukukhuluma ngokuza kwenu kule ndawo uthi nakuthathe kancane. Akuyona into encane uNkulunkulu, into enkulu kakhulu. Akuyona into elula. Kambe kuba kulula uma uvuka ekuseni ugeza ufaka igqoka kahle ugqoka isuthu, uphatha umNazaretha nomqhele wakho omuhle, ufike ungene ethempelini kungeneke bese ucathi kulula kunjalo uNkulunkulu. Kuyinto enkulu leyo osukuyenza njengomuntu. Manje ke lapha silethe lo muntu ongabonwa. Ngiyafisa ukukhuluma ngabafana ababili bese ngihlala phansi ngidedela umne wethu uMfofana. Lezi insizwa zazimbili izwana kakhulu. Mazwana lezi insizwa khona ihlala kude nekunenye enye ihlala eduze. Kodwa lezi insizwa isimanga sazo sasisinye. Lensizwa yakude iyivama ukuvakashela insizwa yaseduze. Kwenzeka ke ngesinye isikhathi yafika insizwa yakude, ifika kwinsizwa yaseduze, badlala kwakuyinto abayijwayele. Kwamnandi yasuka insizwa yakude yaphindela kubo, yasala yaseduze yahlala kubo. Waphinda futhi ngezinye insuku yabuya insizwa yakude, ivakashela insizwa yaseduze. Badlala kwamnandi ukudlala kwabo. Kwakuhle kwanje yasuka insizwa yakude yahamba yosala insizwa yaseduze yahlala kubo. Kwenzeka ngesinye isikhathi ngiyasheshisa amaNazaretha ngiyasaba. Kuqa phambi kwena akuyona into elula. Akuyona into encane. Uthi uNkulunkulu nina ningushembo uqobo. Manje ke umfana omncane njengami ukuba phambi kwamakhehla angaka nobhuti abadala nomshumayeli akuyona into elula. Wabuya lo mfana wakude, badlala nomfana waseduze. Ukudlala kwaba kwalolu suku kwabamnandi kakhulu. Kwabamnandi kakhulu kweqa.
wayesecela umfana wakhe waseduze wathi umfana mngani wami ukudlala kwethu namhlanje kuhle kakhulu ngiyacela sithi kusilule isikhathi sokudlala wathi umngani wakude hayo mngani wami ngiyazi ukuthi ushiswa yini uthi adlale kuze kube late uthi ngoba wena wazi mina ngowakuphi futhi awazi ukuthi ngize ngifike la ngisuka kuphi uthi make ngikutshele uthi yazibona lezangalo eyiphesheya uthi yawabona lawo maqhuma uthi mina ngisazohamba kuwo ngiyoshona kulawo maqhuma ngene emahlathini asabeka kakhulu uthi lapho khona inyoni zakhona ezikhala ayifani nalapha kimi uthi zinosizi ziyasabeka uthi ngidlule emhosheni uthi ngidlule endaweni ekuthiwa kaJombigazi lapho udlule khona wathi kuyabuza udlulwe kanjani uthi ngiqhubeke ngihambe emathafeni amade kakhulu uthi ngiyothi ngingasazi ngibe sengifike ekhaya uthi ke ngiyabona mngani wami ukuthi awazi ukuthi ngisuka kude kanjani yikho uthi adlale uthi umngani wakhe hayi adlale mngani wami ngizokuphelezela uthi adlale ngizokuphelezela lo muzi siya kubo ngizokuphelezela wayesevuma umngani wakude basebedlala badlala lashona ilanga washaya u6 washaya u7 washaya u8 wayesethi mngani wami sekulula sekumnyama kakhulu manje angihambe wayesephuma umngani wakude waseduze nomngani wakude wamphelezela wamshiya ngaphandle kwamatshe wathi hayi mngani wami nami sengiyasaba ngibuyele emuva manje bengifisa ukunikhumbuza baNazaretha ukuthi ngoba silapha sigezile ekseni saqoka sabahle seze thempeleni bese lethi umngani waseduze oyinyama kodwa umona kude umphefumulo uye lesi umsebenzela lapha singazi ukuthi yena uyohamba afike ekhaya ngoba bakhona abantu abake bakubuze bathi uyintokazi enkulu kangaka enhle kangaka uyinkosikazi enhle kangaka umama omuhle kangaka uyinsizwe enhle kangaka ulandeni esontweni uhloshwe yini uxakwe yini
zikhona izinto ezivela ngaphandle kuhloshwe yini ingoba sazi ukuthi ngosuku lokugcina umphefumulo uhamba ufike iphi sizoncengela wona uthi Nkosi nxa usibiza ukhumbule Nkosi ukuthi saye sangena esandanezo sahlala phansi sakukhonza sizoncengela wona uthi Nkosi mhla kufika icilongo ukhumbule saye saguqa esandanezo sakukhonza ilokho bengifisa ukusho maNazaretha ongcwele isikhathi isincane ngiyacela ukwehla baba Mshumayeli ngiyabonga baba ithuba ngiyabonga maNazaretha ingcwele ithuba unoshembe uma ekhuluma ngani uthi bandla elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba manje ke uba phambi kwenu akuyona into elula ngiyacela ukwehla Nkosi busamazo amen kuthiwa ngithi yebo yanda wena Nkosi yanda wena simakade Inkosi enhle yamaNazaretha ingcwele asebuhleni amen siyabonga amaNazaretha ezulwini siyacela Nkosi yezulu nomhlaba ukuguqa phakathi kwamaNazaretha akha ingcwele anguwe Nkosi usifanele nathi singabi naphunga phambi kwawo sicela Nkosi ukuphelela ezwini lakho muhle umuntu ophelela ezwini likaShembe maNazaretha ongenalo futhi elinye ithemba ngelinye ilanga ukhula ingane ezala utata lokumfundisa umntana umfundisa umngoma kababa omkhulu umayidula le ntombi hamba yonke indawo wasafika isikhathi wathi akayiye kubhambela bamthola ubhambela bokumgido wentombi zala ekhaya amakhosazana ebandla yathi Nkosi yezulu nomhlaba unana wathi Nkosi uyagula wathi mfakene entombini ngoba kuyintombi nabadala ingelona iNazaretha yangena phakathi intombi zihamba negxalaba zaziyale eliphambana nabo siphinde ziyale eliphambane nabo yathi Nkosi mkhipheni sekulungile yasiphila ngaleso sikhathi ayibonga Nkosi amaNazaretha yathi mayifika ekhaya yafika wakhohlwa ngelinye ilanga ithunywe esitolo yayisibona ibandla lamaZayoni lirawunda isihlahla lisonta ngaphandle yayisifika nokuthanda yayisibuka into enziwa lapha yathi mayibona le ntombi yezwa kunothando wayisetha umfundisi kiyo wophinda ubuye wentombi
intombi athi kulungile baba ngiyophinde ngibuye sihamba. Njalo ihamba le ntombi ebuye lento ethunyiwe esihlala wanganakeka lutho wasuka abazali ngelinye ilanga bahamba bayo emasimini bathi babe emasimini isele nengane yayisishayeka phansi le ntombi yayisiwa babodwa ekhaya. Yathi mayisuka lengane encane yagijima emasimini yathi usibani bakutshela abazali ukuthi usefile ekhaya useshonile. Abazali bathi suka wena sikena umkhuba. Nkosi baba ngiyakuthanda Station lapha wena nawe nofishi Wakhalisibilo wazabantu bathi babayilungisela ukuthi bazongenisa umlindelo wayo yayisiphaphama. Thema iphaphama lengane yathi baza noma ngibuya ezulwini la ngibuya khona. Ithi ezulwini ufika kwaMushambe uthi ngibangwa izingilosi uthi kuma ingilosi yaseZayoni wasekumshambe uNkulunkulu yathi iZayoni wena sathi waphinde ubuye wezwa unothando wathi uShembe waphikiswa yimi. Ngiqonda ukuthi maNazaretha la ukhona ngaleso sikhathi uyalotshwa. Njengoba usela basabathi ngizolotha kuNkulunkulu. Siphethe ivangeli. Kusuka intombazane nje right financially right. Into engiyobuka leli bandla lamaNazaretha ukuthi likhonza kanjani. Yafika ngena le ntombi ayizange futhi izinikele. Yabuka nje izindaba kaShembe. Shembe uNkulunkulu maNazaretha. Manje ngiyakhohlwa nje lokho. Inkinga abantwana bathemba abangaphandle. Shembe uNkulunkulu maNazaretha. Yasuka le ntombi abantwana benkosi. Yasuka le ntombi abantwana benkosi uma ngabe ingene phakathi kwabangcwele yasihlala le ntombi yahlala yasiphuma yabo yakhohlwa futhi yakhohlwa. Uthangeni ilanga. Wasagula ingane yayo. Kwathi magula ingane isana kuyithola lengane yagula ingane wayiseyisa esibhedlela mayifika esibhedlela kumele baba ingane encane uhlale nayo. Esidlule emhlabeni bayithatha bayifaka emafrijini yasikhala lengane ithe mayikhala lengane ebusuku sekuqhamuka ubhombela isitima samabhondo maNazaretha. Waqhamuka umenzansi ngasenyaweni. Noma uShembe mayifika akafiki ngasekhanda ufika ngasenyaweni la kuphuma umphefumulo womuntu. Wamenzansi ubhombela wathi umntanami wenze njani wakhala kangaka yathi le ntombi baba sakushona ingane yami yona yodwa ngiyithandayo. Aphile umntanami 206 angimfele mina awaphile umntanami mfele mina. Ujubamba umntanami uyakukhumbula ilanga mhla usethembelini lamaNazaretha uthi mntanami ngibona inyawo zakho ngaphansi uthi wena ufanele ukukhala kangaka. Ngibona isitembu sokuthi wangena ebandleni lamaNazaretha uzovakasha uthi mntanami mawungena ethempelini awuzeli ubala unesitembu sokuwe. Webantu abangona kaNazaretha ninetembu zenu ethwe namhlanje. Unetembu zenu angathi manihamba uthi wakumele unesihogweni wena usuke ngoba unesitembu osifana nesabatha. Kunestembu sakho. Noma iNazaretha wathi kunestembu hamba naso. Okuthi noma izinto zesiqalile ethi uShembe wena unestembu nje uza kanjani ukuthi uye lapha esethi wozake wemntanami
wafuka le ntombi, manesi ifuna ingane yami, uShembe usayivusile. Athi manesi uyaphambana, uyagula wena, ingane yakho ishonile nje. Wathi ngicela ingane yami, ngicela ingane yami, ngicela umntanami. Athi manesi akulungela ahambe ayobheka ayodeliswa. Bathi bayithola ingane, bayithola efrijini ingane, iyadlala ingane, iyaphila ngoShembe maNazaretha. Ngoba siwinsizwa kaNdlovu. Insizwa kaNdlovu maNazaretha. Uthiwa ngithi yebo, yebo maNazaretha. Uthiwa ngithi yebo maNazaretha. Wawusiwinsizwa kaNdlovu maNazaretha. Insizwa kaNdlovu yabona uShembe, wathi ekhuleni kwayo, uthi ubaba umfundisa Ntopiya. Uthi ekhuleni kwayo insizwa, ithi uthi ubaba wayo, mntanami, ifuna masukhulile. Ngizokudoba. Uzoba isekela lami lomfundisi. Ntopiya maNazaretha. Uthi ufuna ube isekela lami, kanti le nsizwa izodonswa udumo lasezulwini, yasibona uShembe. Hayi uShembe uNkulunkulu maNazaretha. Yasimbona uShembe le nsizwa, yathi baba, yasisuka ekhaya, yathi baba, sengithema emazweni, ngathola indaba kaShembe, ngathola indaba kaNkulunkulu. Wathi ubaba uzokhonza umuntu. Yathi mntanami, ngoba uthi wena uShembe useNkulunkulu wakho, ngiyakhulula namhlanje ukuthi uhandise umuzi, uphuma umuzi wakho. Kunabantu abakholwa ngabodwana maNazaretha. Ngobathandazisa abantwana beNkosi. Ukuye ukuthi noma kushona umzali wakhe ethi uthi umndeni somfihla ngeSabatha. Kunabantu abanjalo maNazaretha abaphakathi kwethu ababe siyabagona sibathanda sithi nje iNkosi akuphenduke nabanye ekhaya. Kodwa ke ukuthi inkolo iphethe kanjani mntakwethu? Ithi insizwa ithi baba kulungile ngiyezwa. Wase ingane kadadewabo wase qhamuka impukane, khona impukane lehlaza eGobodo. Waqhamuka impukane yathi siyakhamisa nje impukane yangena emlonyeni, ingane kuphansi eshaya isitokhi. Yathi le ngane sayiguna, wathi lo baba, mina ngikhonza uNkulunkulu wami. Wathi ayithatha le ngane, ingane isiyondile, wathi ayisima esontweni lakhe, wathi efika esontweni ingane yangaphila. Yathi le nsizwa ngiyanicela ake nimthathe nimuse kuShembe. Shembe uNkulunkulu maNazaretha. Ithakani nimthathe nimuse kuShembe. Wanqaba uyise, wathi simuse umuntu. Umuntu tu usho wona insizwa kaNdlovu. Ibiyakhe ngade le nsizwa singamhlabela ingane manje. Ethi umuntu yayisiphoqa le nsizwa, yayithatha ingane kadadewabo, yayisiya nayo emzini oyingcwele wasebuhleni. Yathi mayifika ithola number 4 maNazaretha. Inkosi uThixo. Yathi inkosi uThixo ile nsizwa yathi baba ilethe nansi ingane kadadewethu. Uyithi inkosi letha amafutha. Akuthi awe 5:14 uthi ukhona inogula phakathi wenu ababizana ngwebandla amkhulekele amgcwele amafutha agama lenkosi. Ithi ke lensizwa ngathi amafutha inkosi yayisifaka umuno wayo. Akunomuno maNazaretha. Angaze nobona umuno wathi ufaka usaduluka emntwana udwi. Ngithatha insizwa udadewabo yabuyela emuva enjalo wathi mayifike ekhaya udadewabo uthi lo baba, hawu ingane yami niyithatha niyoyisa kumuntu kodwa isindile bukani nje namanje senjalo. Kanti lashona ilanga. Yayisiqhamuka inkosi ithema ilele ingane emphethe nayo, yayisingena inkosi ngewindi maNazaretha. Yangena inkosi yazulu nomhlaba, yangena ngewindi yathi mntanami sesifikile thina boShembe sizokusindisa. Ithi inkosi yangelula inkosi yonke umzimba, uthi ngathi bangabe isinyama lenkosi uthi ngahle embhedeni, uthi mangahle embhedeni, uthi ngathi bithi ngezwe ukuthi ngiyaphila, uthi ngase ngilala, uthi ngathi ekseni ngase ngilalisa, ekseni ngathi ningibizela umalume. Usengiyaphila. Uthi wazi malume, uthi malume, wathi sengiyaphila, uShembe ufikile, uthe uzongisindisa. Uthi malume uphila kanjani na? Uthi hayi malume ushubala, yayisiyehla ingane embhedeni, yathi iphuma ngaphandle, yagabashiya ingane, yathi uShembe uNkulunkulu. Nizophuma niye maNazaretha. Niyophela phuma niye khona. Ngoba izolo lisehlule. Sesibuya kuphumeni, ubuya hambeni nawe wahlula izolo, uzophumelani manje? Ihlehliso engubani inkosi 86 lapha endlini yakho ibone
phakade Shembo ingcwele masihlale kuwe sonke sandanezo amen. Ngiyabonga abantwana benkosi uyebo wami usuphelele khona lapha kodwa amazwi kaShembe wona waphilile baba kuthiwa qhubeka inkosi ubusangazo nozwile amen. Yalthanda uliswa ngiyayikhetha inkosi enhle yamaNazaretha unyazi lwezulu amen. Owakabafana isibongo lomfana ome phambi komkhandlo ingcwele igama lakhe abazali bametha ngosithandiwe. Uthwaka ngibuza bangcwele ukuthi ninjani. Angazi ukuthi ngizobuza kanjani ukuthi ninjani emva kwayebo nesankahle singaka. Ngazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ngithini. Angazi ukuthi uJehova ungidele ngani kangaka. Uba angaze angiphose kunjani ongaka. Onamandla kangaka. Ngizwa ngishawa uvalo olukhulu. Kodwa indaba kaShembe eMaNazaretha yinde kakhulu. Shembe alikhizwa ngalahambanga. Uma engalahambanga ngenyama ngomoya ufikile kulo. Mina ngowabafana eHarding eningizimu eMampondweni. La uShembe khona owahamba wehle esitimeleni enqabeni estation eZaneno efuna umuzi wakithi. Hayi hlobe. Wayifuna umuzi wakithi. Mhlambe angifuni ukukhuluma indaba ayingxoxe yakithi indaba. Uthi mayifike eZaneno ehambe ehlabelela ethi ufikile ulandela izizwe babazani madoda babazani nani makhosikazi. Uthe eZaneno wayesefika phakathi eZaneno sesebude buduze nasekhaya wayeseqhamuke endodeni yakithi wampofana bezaneno bazongena egcekeni efuna lo muzi wakithi. Uthe mayifika phakathi komuzi wayesesindisa esindisa umuntu oyena ifumbe ezintathu phakathi kwegceke. Wayinyathela lezi ifumbu yena ngeenyawo zakhe emgcoba amafutha umuntu emrabha emenze njena wanyathela zaqhuma zonke le ifumbu zontathu zaphela ngegama lakhe nje yedwa. Ufika nje phakathi komuzi khona inyanga mangithi inyasa ke ngikhona umuntu omoda ngabe India abe umZulu kanyikanye. Ufika khona leyo nyanga enjalo egcekeni iphethe nawo amakhathakhatha ewaphetheyo izosindisa kodwa kwathi kusa mayikusa ekseni ithi mpofana ubani lo muntu olapha egcekeni. Uthi omnyayi inceku yenkosi usethi hayi akuyona inceku lena. Uthi lo muntu ngivuka mina ebusuku ekulaleni kwami ngiyabona imithi yami yonke iyasha mangithi ngiyabheka ngibona lo muntu hayi akuyena umuntu lo.
ngiyashisa izinto zami zaphela uthi sukela manje sengiyaqoqa into zami ngiyahamba sala naye ngoba yena uphethe ukuphelela libonge igama lenkosi hayi angifuni ukukhuluma ngendaba yomfana omncane washiwa egcekeni phansi komuzi wakhona kithi kwethu bamshiya egcekeni behlelela ngazathi amasimini behlakula bayishingane bethilele kuyasala endlini ingane yadlala ngomlilo kwashindlu ihlele endlini karawoni efulelwe ngotshani lwashindlu yashindlu yaphela utshani laphela nya wangaphuma lutho kodwa yena yaphuma iphilile ngegama kasho yiyo lengane eguqile hayi maNazaretha indaba kashembe inde kakhulu indaba kashembe inde kakhulu ngeke siye ukuxoxa ngalezi ndaba ngoba singabafana wathi umye singabafana begceke sikhula khona la ayikho into esike sayibona thina uJehova nje angazi noma uzothi usithandile noma wenzela ukuthi ngelanga mhla asilahle kahle ngoba sonke sikubonile angazi wenzelani kodwa maNazaretha ngiyathanda ukumkhumbuza angifuni ukukhuluma ngendaba yami sise-Emelo siyaba nomshumela uncube mhlawumbe bayamazi abanye waseNewcastle angifuni ukukhuluma ngaleyo ndaba mhla singena ngegaraji inkosi bezo umshumela uncube ezobika okuthize kwathi ukuthi nami ngiseduze ngihamba naye beyisithi inkosi jikelani ngaleni ngene ngegaraji ngiyawubona umuzi wase-Emelo sajika sangena ngegaraji saba phambi phakathi kwey'moto wakhona iLexus ngapha kukhona iRange Rover ngapha sasesiguqa lapha phakathi kwey'moto wayesema lapho baba samaso bathathu lento engikhuluma ngayo yaziwa umshumela uncube waseNewcastle uma siguqa akubika umshumela akubikayo aqede bese nami ngibika ngithi inkosi yamaNazaretha ngifisa ukuthi lapha ekhaya ngiyokwenza umsebenzi ngifisa ukwenzela ukhokho ngenzela umkhulu ngenzela umne wabo kababa ngoba ubaba ulama le ndaba kade khuluma ngayo umshumayeli yimuntu owahamba engaphilanga sengithi ngifuna ukukhumbula lamadoda amathathu ukuze nami ekuphileni kwami impilo yami ibe luliye ukuba nzima sengiyayikhuluma le ndaba ngiyayikhuluma usethi uJehova awu ufuna ukuyenza uzoyenzela bese ngithi ekhaya elikhulu athi ekhaya elikhulu ekhaya elinjani sengikhaza nami ngolwazi olufihlane enginalo athi hayi baba ngithi uganiwe unonkosikazi bese ngithi mina yebo baba abese ethi ubaba hayi hamba wena wakho umuzi uwakhe egameni labo bese zonke lezi zinto ufuna ukuzenza uyozenza lapho usethi kimi wena uzenza isiqiniseko sokuthi impepho yalo msebenzi uyaziphathela yona ngithi baba ngikwazi ukuyiphatha impepho ukhona baba athi hayi kulungileke uma uthi ukhona kodwa uzenza isiqiniseko sokuthi impepho yalo msebenzi uyaziphathela yona usho 2018 kwakuNovember mhla ka-22 bese makhona lapho ngithi ngiqhubeka futhi ukukhuluma ngithi nomfowethu ukhona umfowethu athi hayi naye umfowenu uzele uyise nonina funela yakhe naye umuze kayise mina ngikhuluma nawe hey ngihamba ngidungekile maNazaretha ngibonga awukhona lapho futhi ebese vula isandla akhombe ngesiqele sibathatha khona engane ebese vula isandla ngiphethe 50 ngiphatha zamaphayithi ngikume no50 rand ngibeke esandleni ebese ngiphuma kuwona lo uNovember kwaDisemba kwaJanuary sasilungisela ukuphuma siye entabeni kutambama kusihlwa ngase ngingenelwa ucingo kwathiwa ukuphi ngathi ngilapha ebuhleni kwathiwa unawo ubaba wakho awuphuthume usesibhedlela ngathi kwenzekeni wathi ayuwile egcekeni ngathi ngiphuma nje ngase ngifune umshumela uNcube wase advise ukuthi ngithinta umshumela umfundisi uKhumalo qale ngokubika enkosini before siye esibhedlela yimi lo ngenza kanjalo saphuthuma nomfundisi uKhumalo masifika ngaphakathi athi baba mfundisi kwenze njani khuluma asho umfundisi baba ngilethe nangomntwana achaze le ndaba kade ngiyichaza abese ngisondela ngikhulume nami baba kuthiwa baba uyile esibhedlela usesibhedlela angilwazi ukuthi abakhona ukume kanjani kodwa manje ngiyaphuthuma ngiyakhona athi baba inkosi imbusisa ahambe kahle yimi loyo ngiphuma ikhanda lidungekile mina ngoba ngithi basendleleni vele bayisibhedlela kusho ukuthi lolu hamba lahamba luhambo oluhle mangifika esibhedlela mangingena nje esibhedlela ngihlangana nomathi mntanami inanga selishonile athi baba wakho usehambile ngithi kwenze njani abese ichaza lento engiyishoyo abese mangithi ngiyalalela sengiyasondela-ke ngiyayifinyeza indaba yinde kakhulu mangibheka amadokodo ngoba ngikhona phela sefana manje ngisebenza umsebenzi wami ngoba sengikhona ngibese ngibheka amaphepha ngangithola lesikhathi kwaku-after 7 kwakuya labo 7:05 ngesikhathi mina nguguqe kubaba ingesikhathi odokotela ababone ngathi uyahambile ngikhuluma ngoShembo njalo uShembo ubona kude kodwa maNazaretha ngabe ngenza iphutha uma nganikhumbuza ukuthi sekukuhle kangaka
kodwa nize nazo leli bandla uShembe walihluphekela. Kunabantu abahlupheka behlupheka noShembe ukuze lo msebenzi ube ngaka. Ngiyakhumbula ngesinye isikhathi beqoqa abadala bethi inkosi wathi ngesinye isikhathi inguqunguqa umhlaba yaphenduka ingumahlombe ngokuthwala izono zamadoda ukhakhanya wenkomo zakithi eMgayideni. Inkosi langa yathi mayingena emzini wasephakameni ingena endlini emhlophe izaneno yathi mayifika ihlala ethempelini yakwenziwa inkosi mayingena ethempelini ithe mayiqeda nayo indoda ilethiwe ilethwe ngamatopetali ibekwa lana iphilile. Lo sikubona ngokufundisa uDokotela phathi inkonzo engaphilile bengekusha amaNazaretha. Lo sesikubona ngokufundisa uDokotela phethe inkonzo ngesabatha lokuqala lonyaka emini bengekusha. Khona isikhathi lapho khona abathunya indoda yathi uShembe sephakathi epulpiti ithi inkosi yamaNazaretha inkosi langa Thabethe khuluma wahamba kanjani nobaba. Ikhuluma ngoThabethe ongelutho ongamshula nengubo ngendlela engaphilile ngakhona. Wase besondela Thabethe wayesesondela uThabethe watotoba ikhuluma indaba kaShembe kodwa wakhuluma indaba enkulu engiyithanda kakhulu la ethi khona isikhathi abahamba khona baphesheya kothukela bathe mabaphesheya kothukela base bengena mzini behamba ithi kusenzentathu bengadlile bangena mzini thizeni mabengena kulomuzi indoda yakhona yayisibamukela ngomso omkhulu thema bengena kulomuzi yayisikhipha inkomo yathi ngihlabisa nami umuntu wasezulwini nali isobhophuzana uthi uThabethe sase siyajabula ngoba insuku yintathu asidlile sabothi uNkulunkulu usikhumbule impela usikhumbule wasikhumbula ngesobho. Bathe mabaqala iqhubeka leyo ndaba bengena usethi ubabamkhulu Thabethe hambani niyibheka leyo nkomo ukuthi mfanele yini uNkulunkulu. Base bephuma uThabethe bayibheka ngomoya wendlala basenyameni. Babuya bathi impela Nkosi mfanele uNkulunkulu. Athi babamkhulu Thabethe hambani niyobheka le nkomo ukuthi mfanele yini uNkulunkulu. Baphinde uThabethe baphuma bayibheka ngenyama. Bathi hayi Nkosi impela imfanele uNkulunkulu. Wathi babamkhulu Thabethe hambani niyobheka le nkomo ukuthi mfanele yini uNkulunkulu. Bathe basebuya kwesithathu wasevuka into engiyifisela amaNazaretha ukwazi ukuzwa uShembe. Laleli nje kodwa ukwazi ukumuza uShembe ngoba masingenawo lo moya yamaNazaretha asephandle. Ngelinye ilanga kuyokwenzeka ngitholakala eziqalweni ngenxa ukuthi angikwazanga ukuza uShembe. Base bekhumbula labo baba ukuthi hayi ngeke wasezulwini lo base bebuya sebesithi ukukhuluma bathi Nkosi impela thina siyibonile ukuthi mfanele uNkulunkulu kodwa akasazi ukuthi yena uThixo ubona kanjani. Wasethi bantu bami isifikile kimi le nkomo yasibika yathi lo njengoba enikela ngami kuwe akungobe enikela ngami kuwe uyangilahla ngoba mina ekuzalweni kwami ngazalwa ngawa kambi akakwazi ngisho ukungibophela ngenxa yokulimala kwami. Mayibophela inkomo mina akakwazi ukungibophela ngoba ngalimala njengoba nginika wena uyangilahla. Kodwa ngokusho babamkhulu wayihamba nabantu ababemthanda uNkulunkulu bekholwa bathi babephuma lapho wayesethi babamkhulu bathi abami ngeke siyenze lutho lenkomo ilungile sizoyishiya kanje. Base bephuma ngomzi bajikela lapha ezaleni baqoqa iphalishi lakade lilahliwe. Waqoqa babamkhulu yena ngezandla zakhe waliqova walifaka esingweni wathi bantu abamnaka ukudla uNkulunkulu asabele kona. Abahlobukanga ngoba babenomoya kaNkulunkulu. Sikhulela lo ndaba enjalo amaNazaretha engcwele ukuthi uNkulunkulu asisize. Lobuningi bethu obungaka uma kodwa kungekho umoya kaNkulunkulu kuyinkinga. uNkulunkulu asisize ukuthi lobuningi bethu kodwa nomoya kaNkulunkulu awube khona. Lezi zinto esizibonayo kuma social media abantu bexabana ngevangeli akuwona umoya. Funa sikuzane thina ngoba lezi zinto siyazibona hayi ukuthi siziboni. Uma abantu bekwazi ukuxabana evangelini likaNkulunkulu akuwona umoya bafana basephakameni. Mongonile mina akudingi ukuthi mase ngitholele lithuba ngithola ithuba lokuyiphindisela kuwe ngoba ngicompromise wonke lo msebenzi ongaka. Lapha endlini kunabantu abangakhona akhulume ngabo umthiya abangakaqoki kube emhlophe abaselapha ngoba bezofuna uShembe bafika thina sibanga ikade elimnyama eminyameni ngoba akukona munye olungile. Sonke sizelapha ngoba silethe usizi. Sonke njengoba sizelapha sikhulisize lo baba thina uNkulunkulu usikhumbulile. Mhlambe nawe mhlambe futhi ungakukhumbulanga wena ukuthi uze la uzokwenza lo baba indlela iqala ngawe. Thina wethu sikhona njengoba indlela yaqala abazali bethu asikwazi ukuyilahla manje. Nathi siyazabalaza nawe uyazabalaza mawona uyiqale manje indlela qiyelela ukuthi abesemva kwakho bangagijimisa inkomo beyakuShembe beyofuna intethelelo eyoniwe uwe.
Inkosi ayibusenikuzwile. Kuthandeke ukuphakama kwabangcwele. Uthi umpofana baba uNdimande nihambe nenkosi. Kwake ngolunye usuku kuyisabatha umshumayeli waselibuka ibandla eselibuka ibandla akaligcotshele wayesethi kulo kusasa maNazaretha ngizocela intombi ka25 zibe ntathu zigqoke kahle amahiya amahle nemNazaretha emihle eayiniweyo nomama abathathu bagqoke kahle nasemakhanda bayilungise kahle bese iphatha icephe ezinhle hayi lesothi mawuhamba ulandelwe intambi sesiqhaqheka wathi nangapha emva kwami ngicela insizwa zibe zine zivuke ekuseni kusasa leayini imNazaretha zibe mihle bese iphatha icephu zazo lezi insizwe ibhonqiwe kulo hamba esizovuka silithathe ekuseni akekho namunye olungileyo uphela umthethelelayo wena akekho namunye olungileyo kuphela umthethelelayo akekho namunye olungile kuphela umthethelelayo umshumayeli wenkosi kuyahanjwa ekuseni ngo7 niyawubona ngami ukuthi siyakuphi sase wonke umuntu efike ekhaya eseyilungiselela umNazaretha wakhe umhlokwana okushakazi ukuthi mayefake yona noma ehamba uyazizwa ubona isitepho ongenaso esihle
wathatha ibhayi lakhe akagadla ngalo waselungisa ngo7 zaseyidibana lapho umshumalathe izodibana khona zathi mayihlangana waseyithatha umshumela ifake emontweni zaseyithubeleza ngemoto sezihamba ziyoshona kanti umshumayeli sekufika umoya kaNkulunkulu ukuthi akashuma indaba kaNkulunkulu bayaphi na bayebandleni eyithile elabasindisiwe mabefika lapha esontweni endlini yesonto enhle enesiphambano ngaphandle base beyangena belandela umshumayeli ngemuva wasefika sithela phansi isicephu sasesithela icephu inhlansuthi kwaba ngomama bahlala kahle kwangamakhosazana ayihlela phakathi kwendlu yesonto beyodla umzila ngenkani ukhololo phezulu kamfundisi wasuyibona lento esimanga wabona ukuhlala kwasezwini okuyingcwele umshumayeli enza isimangaliso manaze ushaba uNkulunkulu hayi angakhulumi ngize ngiphuma amathe ngingashilo ikhodi ehlanganise lapha endlini ukuthi impela uvele ezulwini hayi sangithintile insizwa uma bebuka abefundisa isimangaliso beshumayela epulpiti beshumayela kwase kuthi egcineni esethi umfundisi epulpiti hawu sibona umfundisi wakwaShembe nebandla lakhe sicela abingelele kodwa sicela sisize mayesebingela angashumayeli athi nje sanibonani besehlala phansi ngoba bathi kuzongena iphukane esilondeni lenzi zokwehla umoya wasezulwini kuyo umshumayeli yathi ngoba ngivayela ekhonini angishizwe lodwa angithi ushaba uNkulunkulu kakhulu uphuma ihholo yathi ngiyayibona le ndoda umshumayeli incwaba senhle ifaka umdzenga wayo isiguqa esiceshini yayisimemeza ithi uShembe uNkulunkulu kwase kusuka iqaqa endlini yesonto kwathi waqabana ababhishophi phezulu epulpiti kwashayisana omama phansi ezitulweni kwabukheqaqeqa ihlalo balwisana ligama ethi uShembe uNkulunkulu kodwa kwenzeka isimangaliso maNazaretha ayingcwele sikhuluma indaba yevangeli maNazaretha elahlushakelo njengoba sikapezela sinjena nje kwamenjena sike sayibona izalukazi Mthiya ebezithi mayikhuluma ngenkosi uThimo zithi vuka ukhalela uzishunduka zenze njena zifuna ukusukuma ngenkathi kunesixakaxaka endlini yesonto kwase kuwumama phansi wathi phansi i-high heel labheka phezulu sehleli phansi umshumayeli wenebo uthethwi wathi maye walo mama baphuthuma bakuye bathi bamthandazela kwaphoqa ukuthi umama uyahamba emhlabeni kwase kusuka yedwa umfundisi wagaqa kancane wafika waguqa eduze kamshumayeli wenkosi inkunzi kamshumayeli wafika waguqa eduze kamshumayeli wathi ngokwethu emfundisi wakwaShembe sesihlulekile awuthathe nawe sibone awu maNazaretha hayi maNazaretha ayikhuphe yodwa kusho ukuthi mangikhumula lo mNazaretha lo ngiyuqala nje ngokukhumula lapha ephuthumendeni lami ngaphandle ngokukhumula nenkolo mawuphuma nje egazini uphuma nokukholwa lo mthelo uma ngususe ekhanda usuka nenkolo lenkathi ngikugoqa lapha ngigoqa inkolo emngisiwe ngigoqe phakathi ebriefcase-ini inkolo ingasekho kimi sengumenzi owasibiya ngqo sengenamusa khona abantu abathi uma behamba phakathi ney'nsuku ubothi kuhamba indoda la futhi ngangishaya le ndoda ngoba inkolo igoqe noMnazaretha uyoze ahlangane nawo mase evula iphuthumende segqoka ngo-6 emaye bayiNazaretha ana umoya bengayifakile ingubo baze bathi uye ngoba usesesonto usagqoka ingubo nizokhuluma ngoba wayikhumula ngeke sakhuluma lutho khuluma naye sesesontweni uyaluma mesafanele iloko lakhe nje ungcono kabi kuyangeneka engayikhumula noma ngeke amenze lutho ngoba kululaka ukukhumula
uNazaretha nenkolo yakhe. Umfundisi wakwaShembe awuthathe. Thina sikhathele sizindaba manje. Yayisihle insizwa. Yathi baba wethu oh sizwe. Yathi sise sakho ukuthi lento ishoyo iyalika yini nento iyona yike ushambini kulapha ekhaya alifuneki ngoba ushamba uNkulunkulu umuntu ufike acabanga ushambe uNkulunkulu abuke wena athothini welezibhekeli athi ngoba ukhuluma kahle impela ushamba uNkulunkulu wahlangana kangayena kuza kanjani yabona ufuna ukuthi phakathi neinsuku ukufasa insizwa ezulu ube muhle ungahambi ngemoti ungayigibela itekisi ube uzohamba ngomgwaqo wedlule itekisi mayedlula kwase kubuka wena bethi wamuhle ushembe emhlabeni kusha abantu abangakholwa athi omunye mama mina sengifuna ukukholwa sengiyinazaletha ngiyofana nalensizwa athi ngifuna ukufana nalensizwa uyayibona iqonde kanjani lapho uhamba ngathi uhambe eqaphozi bathi bamlawonda lo mama omkhulukazi ebefuzela enze njena zathi simqaqela lezinto zabantu wakhipha ifoto umshumayeli wathi makhosazana eyodwa isiphinansuka basebethi ngenansuka bethi umoya wakho awuzi inkosi imini kuzo umshumayeli ngevesi bahlela bonke abahlele eyitulweni zonke zagqisha emsamo wena wabona inkomo gwazwenye kwasala manathi kwasekushina indaba kaNkulunkulu yodwa endlini kwathi ngasikhashana umshumayeli ebambe ivesi zimbhula ngenansuka ezezimthinta ngefoto zimuthi ngefoto mama wayesekhwehlela esevuka ethi wathi ujuluka umanzi uthethe nganazalethe uthi umama ithi nikhulume bazalwane ushembe uNkulunkulu umama ukhuluma indaba exabanisa abantu endlini uyayiphindwa nguye enjalo nezevatho ushembe uNkulunkulu wathatha isiqephu umshumayeli wasigoqa sengihlala phansi uhamba nebandla lakhe kwathi ngesabatha ekuseni uma kulungiswa insizwa zibe ama-briefcase aneyitika abhala ukuthi obilisela mina amanzi nawe asiyafuduma ezakhuzwa inkosi uThimo ebuhleni ithi ngithe ngihamba nalawa bafana bakithi ngalandela enye imoto ngayibona inefoto lakithi kodwa libhalwe kabi maNazaretha libhala ukuthi obilisela mina hayi mana shintshani lo mbhalo hayi wawusema briefcase elethi kusathi umntana omkhulu khawelesu kushuswa zamhlobo sifake pull over neyembelazi lisho ngeinwele hayi maNazaretha thina siyamthanda lo umama hamba phambili nomndeni wakhe bazobonga bazovuma ukuthi ushembe impela uNkulunkulu vele ezulwini wathi makufika isikhathi sabakhetha inkosi
wayebinyabinyeka umama eqhobo seduze kwakhe ethi kanti ukhethwa nento uNkulunkulu ngisume. Wathi umshumeli mayethi ithuba labekhetha inkosi wavuka nezingane zakhe umama kanye wathi ngiyayikhetha inkosi mshubelana elanda umuntu endlini yesonto. Insizwa yawoNcumalo yakuyashaya ipasi kwaze kwazi ikhawu ithi mayifika eHome Affairs eNkandla ithi shaya ipasi bethe abagcobi bamapasi wena bhuti sesikhathele nguwe iminwe yakho awekho ama-fingerprint senzeni ngawe thina una ama-fingerprint. Iyakhathazeka le nsizwa iyakhathazeka wazi uyise oyizalayo wathi mntanami angiwazi udalwe kanjani wena la ekhaya nguwedwa nje unama-fingerprint. Uyabona lo mfana uyakuthi uma ufuna ukwenza ipasi ngoba ngikhathele uwe nangu ihlo mncane ukhuluma nami sayingida yakho. Yahlupheka le nsizwa yahlupheka yayishayisa lapha kwathi ngolunye usuku ihambe eThekwini ey'taladini zeTheku abantu behla abanye benyuka yenza umuntu kanti ubiza yona yaziba yahamba kwaze kwathi ngesikade yabona indoda enhle efaka umjiva nomhelayo yama phambi kwayo yathi mntanami hambe empelebele sofike sihlangane khona ngifuna ukukusiza ngenkinga yakho yama-fingerprint ushembe uNkulunkulu. Angazi-ke ukube nginendlela ebengimisa iwashi ngoba impela ivuza yonke manje. Phela mina nathi ngisidudla imvini nje lokho wazalwa baba nomama kuthe nje bihli. Yayisihamba le nsizwa naleli izwi lokuthi siyohlangana emelebeleni nawe ngusisize kodwa ngoba umuntu uyakhohlwa wahamba naleli izwi engenalo ipasi engenayo ama-fingerprint walibala yilo kwathi ngesikade sengasazi nepasi asayiyeka ukulishaya nomsebenzi uzoqashwa kanjani ayidingekho. Waze kufika omunye oyiNazaretha kule nsizwa kwaNcumalo esethi angiphelekezele ngiye emzini wayingcwele ebuhleni ngiyobona uthingo lomakhosazana. Sikhuluma ngaleyo ndaba maNazaretha, sikhuluma ngaleyo uNkulunkulu maNazaretha obethi mayihamba sheshe bese ibuke iphusha kanjena ngombheke esiphongweni enze njena eyigolide edlale shintsha imbali enza nje. Ngoba fika ebuhleni insizwa yakwaNcumalo yayisiyakhohlwa ukuthi into eyisusa endlini yusizi lwama-fingerprint ezandleni ngesikhathi sokuqala kwezinto yayisicela umsebenzi iyayizowuthola kanjani ipasi ngenayo. Baba ngicela umsebenzi wathi ushembe oyinkosi uThimo inkosi ikubusise yathi mayithatha inyawo lensizwa ithi 1 2 kwasekuyabuya ukuthi ayinama-fingerprint ezandleni yayisibuyela yathi inkosi yamakhosi ngisacela ungiphe ama-fingerprint sengigqibe eHome Affairs kwaze kwakhathala amateku angisayifisi indaba yaselithi uThimo lwamakhosi zithi zalwazange ithi uthungo lwamakhosazana vula izandla kwafake uvula izandla mntanami. Awu maNazaretha namanje usayokhumula umNazaretha nokukholwa kwakho enganikhola lapha endlini ukhona umuntu akathi ephambene nomunye esikhundleni sokuthi balungise ahambe emtshela bonke abantu ethi nibona nje nikubona kukhuluma nje kunje agcina umuntu enezithe ey'ngaka zabantu angazabenze lutho. Khona abantu abanenkinga basazokuma bemise ukuthi wathenga indaba yabantu ababili ababephambene kwabangeyakho wagcina usuzonda umuntu engakwenzanga lutho ngoba wezwa kuthiwa wenza ukuthi ngesibali sebelungisile wena ukuphi. Sasiyiqedile indaba yethu sayi-ayina sapholishana siyahleka siyaqhawulana umama kuphi wena mase sikulelo zinga ngoba wena wathatha indaba yabantu kwabangeyakho waphinde wayidlulisa ngaphezu kwalokho. Zonke umuntu ezondela inxa yami bheka baba awungomsa umsawa awizwa umtha andala
yangifaka ama-fingerprint yayisikhangeza lensizwa yenze nje nezandla yayisithi inkosi nezandla zayengcwele kanti ukhuluma ngazo mthiya leziya zandla siyazazi akuzona izandla zomuntu leziya ayifani nezabantu isandla sike simiswe kanje kuthiwa umuntu akakadluli kuso isandla leso esifana siphendula uyibhodi iskrini sasezo kuthiwa akakendluli uma esedlule kuthiwa usedlule wasethi izandla zakhe phezu kwezandla zensizwa kwaNcumalo esithi inkosi kubusise uzolithola ibhasi sengiwafakela ama-fingerprint wagijima wayekhaya enkandla uNcumalo wafika kubaba wakhe wathi baba sengizocela kokugcina ngeke ngisakuhlupha ngicela ungiphelekezele siye home affairs ngiyokwenza ibhasa kokugcina ngoba ngibuye ebuhleni enkosini uThingo ithe ama-fingerprint siwafakile wathi hamba kuyihlo omncane ngakutshela bakulahla abantu bonke ushemba kalahlana singakulahla sonke ugcina usuyitandane ushembe kodwa kamlahla umuntu uyazi kunomuntu okumbona ehleli yedwa sesimlahlile usasele noshembe kuphela wasegijima eyakise omncane sengihlala phansi uNkulunkulu wami ngadlula imlwempongo wagijima wakise omncane mayefika wakhuleka wathi baba omncane ubaba uthi angize kuwe ungisize siyokwenza ipasi eHome Affairs uma befika kulamantombazane agcoba amapasi kule game kwangesinye istory ngoba inkosi uThingo isibe uNkulunkulu kulensizwa engakholwa balushemba kahle uthi wena uyakholwa na ukholwa uNkulunkulu wethu sonke futhi usithanda ngokulinganayo futhi usazi sonke wase efika begcoba kwathatha lapha emshinini kwangakhuluma ngama-fingerprint wagandaya konke kwaqedwa kwagxotshwa incwadi wase kuthiwa sekuphelile hambani yahamba lensizwa ijeqeze emuva kuthiwa icabanga izothiwa asenyamelele ama-fingerprint yaphuma ngesango kwaphela amavikana ambalwa wathi ehamba edolobheni enkandla ezweni lakubo umfowakaNcumalo yasimbona intombazane eyayikhona esebenza ngaphakathi eHome Affairs yathi webhuti wahamba yathi webhuti kukhona ibhasi elifikile izolo ngiyakufanisa isithombe sakho naleli yabhasi mangibuka ngathi uwe okuleli yabhasi iyagijima lensizwa yayeHome Affairs yathi mayifika yafika i-ID book yakhe enhle yaseNingizimu Afrika iphe kwetafula waseyithatha wasebonga kaBonkulunkulu leyo ndawo maNazaretha yabona manje isikhathi sokuthi sisho ukuthi khona izinto eseyiphelelwe isikhathi uma usazenza lezi zinto usele ngesyllabus mawusazonda umuntu u116 years usele ngesyllabus mawusenomuntu othi mawumbuka uzokushintsha ibindi iphenduka ngesyllabus usele ngoba sina 116 years makusenomuntu othenza iphutha ukhombisa omunye iphutha lakhe bese limhleka lo usele ngesyllabus makusenehlazo elenzeka phakathi kokukholwa lithathwa umfana kaSibiya ayoliposta ku-YouTube usele ngesyllabus makunomzalwane othe uthatha ivesi waligeja ivesi ngoba nalo kuthiwa seliyagejwa ngase mina ngimrekhoda kulelo phutha lakhe ngimrekhode kuphinde comment naqala comment section ngithi lamkhahlela ivesi ngisale ngesyllabus makusena umuntu ofika kuwe athi ngilambile ukudla ngagcina kuthangi ngino 3 days ingadli usuke wena uye kubantu uyothi nimbona nje khuluma akasakwazi ukudla usale ngesyllabus mawunomuntu lapha endlini ofaka umNazaretha ozophupha ufana nenhlabathi wena unemNazaretha eyishumi uyothungisa eminye emibili ungakwazi ukuthatha kodwa unike lo muntu usale ngesyllabus mawunomuntu ofika ethempelini akhombisa ukuthi lo muntu impela ubuswezi akanalutho asondele eduze kwakho ngoba ekwethemba uyingane yakho abathulule lonke usizi kuwe aluphalaze usizi uwe wehlula kulugqiba usizi uluthathe wena ulweneke lapha obondini uthi lubuke nonke usizi kasibani bani uyahlupheka usale ngesyllabus
liza kuwe ubese uyacabanga ukuthi uyabona kuLucifer ukwenza iqhinga lokwenza ubumnyama lifike emashinyana bese uyacabanga ukuthi hayi kulula angifuni ukumbingelela kulula hello ya ngoba bemshilo ukuthi yafika lisayo kwasha kwacima kwasala malahle ledlula iNazaretha ledlula lithi mase lilapha bethu uyangisiza ifone usele ngesilabasi mawufika uyiNazaretha ukhuluma ngegama lomunye umuntu okholwa naye noma ongakholwa naye belikhuluma kabi bethu sibani unje kube nguwe indaba ebangawe kade ufika uthi awungihlala ngimbona ndiyazi lento enikhuluma ngayo ifana ncimishina uyimpela ubheda kabi vele kuyamfanelo wakwambona umuntu omnyama kanje nawe usele ngesilabhasi manje ngamazwi siyabonga bobaba nihambe nenkosi niphinde nisikhumbule futhi layikhadliwa uhlobo njalo kudla aqoqwa lutho la ivangeli kuphela inkosi wena ngizwile amen Bengifisa ukusho lokho kunomama kade ekhuluma lapha enkonzweni ekhaya angaze ngiyizwe abantu abafundile beyichaza lento ngiye ngizochaza isibhakabhaka esu-3 bethe sokuqala eseyinkanyezi esesibili esenyanga esokugcina eselanga bathi isibhakabhaka esu-3 kodwa le ekhulunywe lo mama ngiyananela ngithi sesiyakhothuluza siyakhotha kade sikumayo yayithi indoda yakwangubane uma kuyisabatha wodla inkonzo engathi udla inyosi umimilitele nje khuluma ngezinto enkonzweni kuyamilitele bangcwele mfoka umfundisi sake sadideka wafika umfundisi uGcwensa wathi seniyekeleni kwakhumuzwa sethemba lethu wathi niyazi ukuthi ukuphuma emlomeni kaNkulunkulu izulu leli yamafutha izulweni saqhubeka sawakha siyayiqhenya ngomfundisi uGcwensa wafika uNkulunkulu wajabula ngendlela esimangaliso ebujabulela uthi lo mama kufika unyazi lwemkhathini ngicabanga ukuthi abantu mhlawumbe abafundile bangayigugulisha basitshele lento leyo ukuthi umkhathi u3 ngayitshelwa isosha lokapiyela elijwayele ukundiza ngamaparachute lithi inkanyezi ukuthi kakhulu ziphambili akufike kuzo uthi lo mama kufika unyazi lwama ngenhla komuzi lwaseluthi mntanami awuve ngikukhombisa ukuthi uma ngidumisa izulu usuke ngenzani uthi nesiphepho lesiphephula izindlu zinyanga isuke ingcolisa ulwandle imithi lokuhambe kugxotshwa kugezwa abantu kwehlelo olwandle uma ngidumisa izulu kusuke kungcola umkhathi ngisuke ngiwuvulile umkhathi ngiclean ukungcola komkhathi bese ngithi akubuyile emhlabeni uthi uma uzwe izulu liduma kakhulu ngisuke sengiwuthunga ngihlanganisa isibhakabhaka uthi wathi mntanami umsebenzi lo mama ubese inkonzweni esheshi obexoxa le ndaba kodwa useyiNazaretha manje uthi ngixoxa leyo ndaba ngoba besimangala ukuduma kwezulu kanti unyazi makuthiwa uNkulunkulu ushembe oqala uqinisile nami bengitshela ebusuku ethi izulu lidunyiswa yena usuke edabule umkhathi esibhakabhakeni esivula eclean ukungcola okungcoliswa zintuthu ezisuka emhlabeni uthi manje ithi gagaka kakhulu usuke selivala ivalo esehlanganisa isibhakabhaka Nkosi usadebe senkonzweni Nkosi usiqhaqhe bandla ngoba umpofu uzosikhola ngo-126 ngicabanga ukuthi yona ingoma ezosishiya ebuhleni leyo Uphakama